Pozdrav youtuberi, ja sam Boy from Hell i danas igramo Minecraft i danas ću vam pokazati 5 stvari koje niste znali u Minecraft, možda ste i znali. Prva stvar je kako dati ovci ime. Lako je, samo ovdje promenite i na primjer, nema veze, bilo kako ću ja dati ime, ajde ovo i uzmete ovo. Sada uzmete ovcu i date, vidite, i sada kada pomerite neće imati ime, kada stavite na nju imaće. To je prvo što možda niste znali. Druga stvar je ovo, sada ćete vidjeti, vidite, a gledajte sada, evo ovo je kada trčim, a ovo je kada idem sporo, a ovo je na ovo drugo. Znači vidite, to je zbog leda, vidite. Znači ako stavite ispod ovog, ja kažem živi pesak, ali ne zove se tako, onda ćete mnogo sporije ići. Treća stvar je da znakovi i ovo može da i potizne ploče mogu da zadrže vodu, ali ako samo jedan, vidite, onda odmah i lavu naravno, podrazumeva se. Onda četvrta stvar je, sad ćete vidjeti šta, kada idete, vidite, kada idete sa ovim oknom i ledom, onda ćete bliže ići, vidite, kao da koristite speed. I peta stvar koja je po meni najbolja, a to je ovo. Gledajte, treba da vam budu povezane i vi prosto promenite smer i prođete. Znači ovo je kao magija. Ovako možete prevariti nekog ko vas juri, znači on vas juri i blizu i ovo preskočite, on polako tu i vi blizu i prođete, on ne može proći, vi ste u svojoj kući, nađete stvari da ga ubijete i to je to. Znači meni se najviše sviđa to, jer je onako najbolje kao magija, vidite, samo prođete. Ja mislim da može i sa druge strane, ali teže je. I to je bilo to što se tiče ovih 5 stvari koje niste znali u Minecraft. Ako vam se svidio, lajkujte. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, komentarišite i subscribeujte, pa sljedećeg videa. Poz!